buntag, mga tagalangit. Kumusta man mo? Naway ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalagayan. At higit sa lahat, naway ang bawat isa sa atin ay patuloy na nakikipag-walk with Jesus and patuloy na nag-work for Jesus. This morning, we will continue sa pag-praise and sa pag-worship sa atong buhay na Diyos. We will continue to give thanks kay God. In Psalms 106 verse 1, it says, "Give thanks to the Lord, for He is good. His love, His faithful love, endures forever." And this morning, I encourage each one of you to focus on the Lord. But before that, if naamoy tapat, igsuon, alayin kong ipikpik alayin, and istoryain na siya na thank you for your presence, no? So, this time, kay hindi man ta makagather, kami lang usa, and kamupod sa iyong mga balay, no? But it's a great privilege na kay usa naghihapon ta sa Espiritu. Bisan dili physically, but in spirit na kay usa naghihapon ta. So, this morning, padayon ta sa paghatag o pagpasalamat niya sa atong buhi na Diyos. No, matod pa sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, no? Ingon dira usa ng atong mga angay ipasalamat sa atong buhi na Diyos. Ingon dito, for all circumstances, for everything, because in all things God works for the good of those who love Him. So this morning, church, I hope and pray na ang bawat isa kanato kay na ay kasing-kasing yun na puno sa pagdanig, puno sa pagpasalamat sa atong buhi na Diyos. And this time, before we start, or as we go on, let's pray. And I encourage each one of you to pray, ask for forgiveness, kay matag pa sa pulong sa Diyos. Mag-isip siyang paminaw sa atong mga pag-ampo. If hugaw kaya po kasing-kasing, if puno kini sa mga kasalanan na wala pa nasugid nila kaniya. Let's pray, church. Yes, our Heavenly Father, our Creator, mighty and loving God. Lord, you are so gracious, my God. You are full of unfading love, O Lord. You are our Savior, our Redeemer, O God. You are our great defender, Panginoon. Lord, you are our faithful lover, O God. Our loyal best friend, Panginoon. Lord, we are so grateful for this morning, O God, for allowing us once again, or for giving us another privilege, Lord God, na maka-praise, maka-worship, maka-give thanks to you, Lord God. Lord Jesus, this morning we humble ourselves before you, Lord, and we ask, O God, for forgiveness, Lord, for all the sins, Lord God, that we have committed, O Lord. God, sa pulong na na siya, na nanggawa sa mong bapa, Lord, na wala nakapahimaya, dira ka mo, God. Lord, sa mga nahuna-hunaan na mo, Lord, na dautan, isa sa mga buhat na mo, O Diyos, na displeasing ka, ay dira ka mo, God. Lord, we ask you, Ginoo, for forgiveness, Lord God. And thank you so much, Lord, that it says in your word, if we confess our sins to you, Lord Jesus, you are faithful and just, O God, to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Thank you, God. We believe na ikaw namin hinluan ka rin, O God. Lord, thank you. Thank you so much, Lord God, sa pribilehiyo yun na makauban na mo ang imong presensya sa talang panahon sa among kinabuhi, God. Thank you for calling us as your children, Lord God. Holy One,
chosen one, O Lord. Chosen nation, O God. Thank you, Lord, for everything. May you be exalted, O God. Naway maipataas na mo, O God, kaayo ang imong ngalan ni ining buntag, Panginoon. God, we surrender everything to you, Lord Jesus. Tabunin ni si mong balang tubo, si mong cross, Lord, ng matag. Kay suunan na mo na naa sa ilang mga balay-balay. Karon, nga nag-uban ka na mo sa pagdawid dira ka ni mo, God. Kaya na mabati yun ang imuhang presensya o magkasimba usap sa tinud-anay sa kamatuoran, O God. Lord, salamat Ginoo sa tanan. Talang mga pagdayeg, Lord, o mga pagpasalamat, kaya agad na mo ihatag ni mo, Lord. Salamat, Lord, sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus na atong Diyos o personal na mangluluwas. Amen o Amen. Thank you, Lord. Okay, so this morning, let us sing, no? Malipayon ang matagusan, no? So maybe natin mga kinapag-agian sa mga ni-aging adlaw, but ingon or si Maya po, no? But ingon sa pulong sa Diyos, ito ang ingon kagani ha, na ang ito mo pasalamat kaya sa tubuhin na Diyos in all circumstances, no? For everything, gusto mo na siya, nakabati ang campaign, kasakit, magkala siya, continue ta sa pagpasalamat kaniya. Now, because in all things, God works for the good of those who love Him. So, let's sing, thank you, Lord. Yes, Jesus.
dayon kang nahimong good sa among kinabuhi, Lord. Every day, every situation, every season, my God, sa among life, Lord. You are always good, oh Lord. You are always good, and you are always loving in our lives, oh God. This time, church, let us continue to worship our loving God, our good Father, as we sing this song. Kay buti-buti mo, Panginoon.
old.